المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا ولي بهذا الكتاب الإمام الحبيب كليرو ريانونا جاك كرين ولي بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الجد عبد زوجته الوالد أحمد حمد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu takhfifil imami utawi ikiku bab oleh nyepetaken imam utawi ikiku bab nerangaken oleh nyepetaken imam napa menteren utawa mempercepat di dalam sholat bagi imam. Tapi adapun bagi munfarid orang yang saya sholat tibi bebas. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi idza shalla rikalane salat sapa ahadukum salah sijine sira kabeh linnasi krana dadi linnasi krana ngimami ing manungsa yakni linnasi ai imaman linnas linnasi dadi imam maring manungsa fal yukhaffif mongko nyepetno sapa si ahad fal yukhaffif mongko nyepetno sapa si ahad fa inna minhum korona sak temene iku setengah saking anas ad-dhaif utawi napa niku utawi ana wong kang lemah wasaqim lan ana wong kang lara wal kabir lan ana wong tuwa wadal hajah lan wong kang duweni hajat. Fa inna minhum mongko sak temen iku tetep setengah saking anas ad-dhaifa utawi ana wong kang apes wasaqi malan ana wong kang lara wal kabira lan ana wong kang tuwa wadal hajati lan wong kang duweni hajat ay sahibu maradin sahibu hajatin sahibu saqimin. Wa idza shalla lan arikalane salat sapa ahadukum salah sijine sira kabeh li nafsihi krana awak dhewe ne ahad falyutawil mongko becik ndawakno sapa ahad ma ing barang yakni bacaan ma ing barang syaa kang kersa kang karep sapa si ahad. Waqat aqbala lan teman-teman madhep sapa rajulun wong lanang binadhihain kelawan gawa unta siraman loro gawe nyirami nang sawah niku gawe nyirami nang tegal sawah ladang niku gawe unta. Ana wong nggih niku nggawa hewan unta niki sing biasa gawe nyirami tanaman. Waqad janaha lan teman-teman peteng apa lail wengi fawafaqa mongko metui sapa rajul Muadzan ing Sayyidina Muadz. Mongko moro-moro ketok Sayyidina Muadz salat
Si melok ae mumpung ono Sayyidina Mu'adz bin Jabal niku salat yo mara melok salat. Yusolli hale salat sapa Sayyidina Mu'adz. Fataraka mongko ninggal sapa si rajulun nadihahu ing untone rajulun. Wa gebalalan madhep sapa rajulun madhep ila Mu'adzin maring Sayyidina Mu'adz. Faqara'a mongko maos sapa Sayyidina Mu'adz maos bi suratil Baqarati ing surat Al-Baqarah apa? Jangan surat Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah ni? 3 juz. Awin Nisa'i utawa surat An-Nisa. Fantalaqa mongko budalan yakni ngalih sapa ar-rajulu niku wong lanang niku wa ballagha lan nekaaken hu ing rajul apa sing nekakno anna Mu'adzan sak temene Sayyidina Mu'adz iku nala anna Mu'adzan sak temene Sayyidina Mu'adz iku nala ngerasani sapa si Mu'adz minhu saking rajul. Fa'ata mongko sowan sapa rajul. Sowan an-nabiyya matul an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syakalan matul sapa rajulun utawa ar-rajulu ilaihi matul maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam matulna Mu'adzan ing Sayyidina Mu'adz. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, he Mu'adz, afattanun anta? Afattanun ana to iku wong kang akeh mitnai, yakni membuat fitnah, anta utawi sira? Afattanun ana to, yakni hal, afattanun ana to iku wong kang akeh mitnai. Agawe fitnah, membuat fitnah so anta utawi sira. Ping 3 Kanjeng Nabi. Au afatinun dalam riwayat lain ana to utawi sira iku wong kang gawe fitnah. Salasa mirarin kelawan 3 pira-pira ambalan. Falaula shallaita mbok yo salato sira bisabbihisma rabbikal a'la kelawan surat sabbihisma rabbikal a'la. Wasyamsi wa duhaha lan surat wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu mongko sak temene sya'an kelakuan falaula shallaita mbok yo salato sapa sira Mu'adz bisabbihisma rabbikal a'la kelawan maca surat sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha lan surat wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yusolli salat waro'aka ana ing dalem mburi sira fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yusolli salat waro'aka ana ing dalem mburi sira sapa al-kabiru wong tuwa wadh-dhaifu lan wong kang lemah wadul hajati lan wong kang anduwene hajat fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yusolli salat waro'aka ana ing dalem mburi sira Mu'adz sapa al-kabiru sapa wong kang salat al-kabiru wong kang tuwa wadh-dhaifu lan wong kang lemah wadul hajati lan wong kang duwene hajat. Dari Sayyidina Nariwane Kabab menjelaskan tentang anjuran bagi imam untuk memperpendek sholat, jangan terlalu memperpanjang sholat. Karena di belakang imam tersebut terdapat beberapa orang-orang yang kemungkinan orang lemah, orang yang sakit, orang tua, atau orang yang mempunyai hajat. Wa idza shalla ahadukum jika di antara kalian sholat sendiri falyutawil masya, maka panjangkan sesukamu, terserah ya palanjong pepanda terserah mon sholat bi tibian.
Tapi mon sampeyan nek dadi imam, maka imam harus andi perasaan. Harus tahu situasi dan kondisi. Bahwa ibu dina imam neka banyak macam-macam orang. Maka fal yukhaffif, hendaklah mempercepat atau meringankan daripada bacaan. Jok sejong lanjong ongku. Ya jadak panda ongku. Mosok Jumatan kulhu. Salah orang rang-rang ke masjid diberi kulhu. Ya paling enten sabbihis bareng hal ata. Mon tak bisa hal ata, pokon rokat pertama na sabbihis. Rokat kedua wadduha. Rokat kedua kening alam taro. King cek ninggal sabbihis neka. Ceneka. Lebih hebat boleh neng kita Busyrul Karim, sunnahna bagi imam neka rokat pertama ki baca surat Jum'ah, rokat kedua baca surat Munafiqun. Dajakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Alaya nikah ya nikah pun standar ta. Standar sabbihis bareng hal atta nikah pun standar nikah pun jak orang dari ria. Rokat pertama ina aqoina, rokat kedua kul huwallahu ahad. Cik sekecen sara. Ya terlalu neka. Ngalak se sedengan. Ya tak terlalu lanceng, tak terlalu pendek. Napa ki sabis neka pun? Sabis. Gimana jana tartil, saya baca qiraat, ya bidki mun baca qiraat. Sabbihis ma rabbikal a'la alladhi wa punya berengeng. Makmum atau pak si lata Allah. Aro nyebut Allah bene dirinya mana kok abiten doa. Jadi bagi imam ya khususnya imam Jum'ah karena ibu dina orang makmum gila jelas pun banyak orang. Taib. Jadi pada situng riwayat pada orang laki binadihen ngebe napanya mana ngebe ontah sebiasana nyiramin ladang atau bersawah. Waqad jana halal malam ternyata tonton dalam keadaan waktu malam ternyata ketinggal Sayyidina Mu'ad asolat. Akhirnya sahabat ontan nikah waqbala ila Mu'ad. Huta saya baca surat Baqarah. Dari riwayat surat An-Nisa. Imun Saipul ria mak muja toju marogena. Tak kuat manceng Bang Ipul. Ya reng wali mai bunggona di lawan nari. Ko je si amako mabit kelun je toju je Saipul moro sini. Mi toju, mi lunggu kok gak kuat kok. Ya toju mun tak kuat tak apa. Jereng ada te mandan atau al-badru malolo. Ku kabitoro di motor lah baca to al-badru no mancung abit mancing. Ya toju je moro Saipul. Ya bener je lah tina. Megu melanggupit pak abit. Beri adaan gula bolan. Ni toju Saipul tak kuat Saipul je lah. Tak kelatek lah. Ki cek bita abit ceremonial Baqarah ki sajus nikah mon seperapat bede sajus nih cepet nih kebon mecana Quran sajus seperapat nih kon cepet sahara iya mon al-Baqarah ya pernah sajem rakaat pertama wah bingung orang si makmum nih kada Sayyidina Mu'ad. 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 Sayyid
Akhirnya karena orang saya napanya mana merasa aban keabitan Sayyidina Mu'ad bin Jabal nika tak kuat makmum dekat Sayyidina Mu'ad bin Jabal matur dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kula nika malema kula nika atoro makmum dekat sahabat Mu'ad bin Jabal king abid gelu ya Rasulullah pas maca surat Al-Baqarah mon salat bitibian terserah sampean salat tahajud semalam suntuk ngereng sampai berselasi tunggu sahabat atau rok buntek dek salat malam Kanjeng Nabi salat tahajud Kanjeng Nabi rakaat pertama Kanjeng Nabi ini maca surat Al-Baqarah aneh mulai tak kuat pun sahabat nih atau rok dekat salat Kanjeng kan sampai Kanjeng Nabi mau salat sampai berebetesa sahabat saya atau rok buntek nih kah kira mungkin Al-Baqarah ambu tambahin Ali Imran di Kanjeng Nabi wallahi can sama engkau monengkau tak takut ke Gusti Allah karena hukum batal salat dia hukum haram engkau batal salat saking tak kuat pas pakuwa ibadah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya orang yang matul ke Kanjeng Nabi ini kah etrema matul langsung Sayyidina Mu'ad tingale ibn Kanjeng Nabi toleh bi Kanjeng Nabi ya Mu'ad afattanu nanta apa ban ngebe fitnah wahai Mu'ad cek sampai orang ngerasane cek sampai orang ngere jerah siapa aja nge afattanu nanta ya Mu'ad ngebe fitnah ban dia dan Kanjeng Nabi falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha tareng bejeuna be ende mun apa jeung mun teu imam ieu paling ngeunjak sabbihi standar nih kapon wasyamsi waduhaha standar cek ngucak kelanjengan teh Pak sabbihi kelanjengan terus apa Jumat teh ngidingaki kade arokoan sabbihi abid ki apa totok kada tumat tune aja cek gelar apa ki nyendemin bacaan ulama ngimamen capon mungkin mengundurkan diri angkat tangan pun lesoh apun kula mun ngimamen surat Jumat surat munafikun engki terserah yang saya le standar aja sunnah aja kecuali kul maca surat Al-Baqarah ada kan situ nglobar Jumatan ngegenang ale geligoro kapi ore lah khutbana papanda salat tah palanceng cek terbalik cek yang lancengan khutbah Nabi Jumat kadang-kadang khutbana abek lanceng salat tah panda mesti na khutbana saya panda salat tah saya lanceng aneka baik mun bandre maca Mu'ad sampai Kanjeng Nabi telo kali maidu de Sayyidina Mu'ad afattanun anta ya Mu'ad afattanun anta ya Mu'ad afattanun anta ya Mu'ad sampai telo kali dalam riwayat lain ya ayuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihi al marid fa inna fihimul marid wad dha'if wa dzal hajah Kanjeng Nabi ini kebentuk sampai orang-orang yang kepolong setelah kejadian nikah ayuhan nas innakum munaffirun ban kapire orang gara-gara ada orang buru kapi jerah siapa yang berjamaah jerah saya antara ke masjid beda orang tua beda orang saya lemah beda orang saya sakit beda orang saya keburu ke pasar keburu saya istirahat tak iya mun imam tadi lako mun makmum cek cenggerak cengan nanti engki takhfif neka anjuran bagi imam untuk mentakhfif dalam salat yakni bacaan cek terlalu panjang taib adapun kangkui orang sekeburu umpama
Allahu Akbar, sholat. Pas maca Al-Baqarah imam, oh tabe maca surat-surat saya anggap panjang, saya anggap lanceng. Bene sabbihis, bene wasyamsi wadduhaha, sejelas nika bene ayat-ayat saya lanceng nika. Nika pun standar dari Kanjeng Nabi. Falaula shallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha. Nika cek ngocak kelancengan nika pun beda nas beda perintah dari Nabi. Dadi mun salata ialah sabbihisi paling lanceng wisan. Bene napa? Bene kelancengan bene. Pon ukuran nika ponan, minimal ponan. Umpama sampean salat Allahu Akbar pas imam maca tabarok. Tabarok kan lanceng pon. Maca Waqiah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh. Yasin kana are bilil tahlil sekejaki. Maka boleh bagi makmum mufarokoh niat apesa dari imam karena ini termasuk udzur syar'i. Alasan seetrema tineng syariat bisa apesa kelebihan imam. Salat tetap sah tapi tak oleh kencerna salat berjamaah. Taib. Dari segi hukum, mana kurang lebih nah, mau tak salah. Dari segi hukum, mufarokoh nikah dibagi menjadi 3 bagian. Sepertama hukum haram. Apesa dari imam sepertama hukum haram. As-sah munassana sholata tapi hukum haram. Apesa dari ma? Apesa saya tak ada alasan. Tak ada alasan syar'i, ada udzur syar'i. Moro-moro lah niat mufarokoh apesa dari imam. Tak ada udzur, ada alasan apa? Saking sengkah. Walaupun sholat sah, tapi hukuman apa? Haram. Taib. Namun sebagian para ulama berpendapat juga lain. Pendapat al-Imam Hanafi dan Imam Maliki, selain hukumnya haram, mufarokoh seperti ini juga membatalkan sholat. Pendapat Imam Hanafi, yakni Hanafiyah dan Malikiyah, orang yang berpisah atau mufarokoh dari imam tanpa alasan, tanpa udzur syar'i, maka hal seperti itu membatalkan sholat bagi makmum dan haram hukumnya melakukan mufarokoh dan batal hukum sholatnya. Pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hanafi. Berarti ketika makmum apesa dari imam tanpa alasan yang kepada bereng membatal sholat, tak oleh membatal sholat nih kan, membatal ibadah nih kan tak oleh. Orang haji umpama haji pun pakai ihram atau umroh pada bayi. Apa sih haram neng haji ya haram neng umroh. Tak oleh berminyak wangi, tak oleh sampuan, tak oleh sabunan. Bernapa ki pun napa hukuma haram neng ihram nika. Sengkah neng rok jalan umpama pakaian ihram lemikot dari Tan'im atau dari Ji'ranah. Kemudian yang tengah perjalanan oleh kita tawaf atau tawaf oleh separuh, malas kah? Terus dari rumah, oleh, tetapi sampean tak oleh membatal ibadah ni tak oleh moro ducalan ihram tanpa tahallul kada, tanpa sa'i Safa Marwah, moro langsung ngeducale terus sampean mandi, tak oleh tetap haram, wajib lanjutake ni kan. Mun salat sampean membatal bisa salat boleh, tapi hukum haram. Membatal salat tanpa alasan. Salat sunnah panggil ibu, bebetal salat. Jong, sampean salat sunnah, bebetal salat. Karena memenuhi panggilan ibu hukum wajib. Jadi orang tandi alasan secara syar'i kemudian apesa karena sengkah dari imam hukum haram. Pendapat Imam Hanafiyah dan Malikiyah hukum betal sholatah. Paham ini? Baik. Pendapat Imam Syafi'i yang kipeneka
saya terkait kelaban makmum, saya melakukan mufarokoh kelaban imam tanpa sholat, tanpa berudhur, pendapat Imam Syafi'i adalah tidak batal. Asy-Syafi'iyah saya qaul jadid, yakni menyebutkan bahwa sikap seorang makmum yang membatalkan diri dari jamaah sholat tidak membatalkan sholat, walaupun hal itu dilakukan bukan karena ada udzur syar'i. King mufarokan tetap haram, tapi tak membatal deka sholat. Paham kau jangan gula nih? Jadi sampian mula noro imam wajib atoro, tak boleh ngalak separuh kecuali berudzur syar'i. Tayyib, berarti hukum pertama mufarokon nikah hukum apa? Haram. Tayyib. Beda hukum mufaroko seoleh. Mufaroko yang diperbolehkan. Jumhurul ulama sepakat bahwa mufarokoh yang diperbolehkan adalah mufarokoh yang mempunyai landasan atau udzur syar'i. Udzur, alasan yang dianggap benar oleh syariat. Nikah oleh mufarokoh. Di antara engki terlalu abid bacaan imaman, ini termasuk udzur syar'i. Imam abid gelu bacaan lancung gelu salat abid gelu bacaan abid gelu, niki yang ke udzur syar'i. Atau imam saya terlalu lama, nikah apa anuna dalilah Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngimamen abid gelu bentunen bi Kanjeng Nabi, berarti oleh apesa dari imam saya terlalu abid bacana nikah yang ke udzur syar'i oleh sampian niat mufaroko apesa dalam atena kok tanor imam pejeng tibi berarti narosaki keburu ya, karena sampian ngangkep nikah terlalu abid ta ibne sabihis bene wadduha bene wasyamsi. Saya kan toh Al-Baqarah atau An-Nisa atau Al-Imran macam telojus dujus umpamana mengkaro sabi bening alasan bening udzur syar'i ini kan nyaman. Baik. Atau imamnya meninggalkan sunnah-sunnah seperti madhab Imam Syafi'i, saumpama ikan toh saya kocak sunnah maksudah, imam meninggalkan sunnah maksudah. Napa nih? Contohnya imam meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan kunut pada sholat subuh, maka bagi makmum boleh mufarokoh berpisah dari imam. Imamah tak tasyahud awal, imam mah tak maca konot neng seatoro deka imam Syafi'i kecuali sampean ada bajang Mekah tak ada konot ya paham ni. Jadi kangkui kula ben panjenengan madhab Asy-Syafi'i menambahkan alasan lain yang bisa juga dijadikan sebagai landasan untuk mufarokoh dengan imam, yaitu manakala imam meninggalkan sunnah maksudah. Di antaranya contohnya kipeneka tasyahud awal ban kunut pada sholat subuh, maka diperbolehkan untuk mufarokoh dari imam. Paham nih? Baik. Beda saya wajib hukuma apesa dari sera imam bila sampian oneng imam ini kebetal tak neng terus lagi imam betal, maka dengan batalnya imam otomatis sholat jamaah pun menjadi rusak. Pada saat itu para makmum diwajibkan untuk membatalkan niat mufarokoh, membatalkan niat makmum, berarti soro wajib niat mufarokoh.
imam betal, akan tok matalan, imam akan tok. Sampai oneng, cek imam mereka betal sholat, ya wajib mufarokoh, cek pancet niat makmum. Kecuali beda gentena imam beda orang se nempaten tempat imam neka. Mon sholat selain, keneng walaupun penggantinya tak sholat, kita sholat matalan. Jadi kabi dateng ngentek imam keneng. Tapi mon sholat Jumat tak keneng. Beda imam Jumat betal. Sengente kita sholat Jumat. Dharma, karena sholat Jumat ini tak bisa dilakukan kecuali kelaban berjamaah. Sholat Jumat hukum tak sah kecuali dilakukan sholat berjamaah. Berarti berjamaah dalam sholat Jumat hukum apa? Wajib. Bederengan teh kabi datang imam betal, tahiyat betal, moro langsung atahiyat imam segente. Padahal segente kita bajang Jumat, teh keneng mbak. Mon lainnya Jumat keneng. Karena sholat lainnya Jumat, sholat berjamaah dalam lainnya sholat Jumat, hukumnya tak wajib, hukumnya sunnah. Paham? Ya harus beda munawib sama guna kutu pelajaran ini kan bagi imam sera napanya mana kok mon tak ngimamen deki beda penggentenan kok mon betal bersak gente se dari budin imam neka neng masjid raja nggak neka tetapi budina imam neka pun beda siap penggenten beda saya ngente imam betal mon kulit sampean oneng imam ria betal wajib mufarokoh. Wajib apesa dari imam. Tahu sango cak lemate to. Engkau niat apesa dari imam. Terus pon bejeng pon karena imam betal. Ya kecuali apa nyamana imam beda penggantina. Nah, maka otomatis pon aneka. Imam mah betal omong, ya apa sih betal ke sholat? Meninggalkan rukun, si betal ke sholat. Ternyata imam tak tumak nina, ada tumak nina na sholat tak. Sampai na sholat berjamaah ada orang si tak tumak nina, cari tumak nina termasuk rukun na sholat. Berarti meninggalkan salah satu daripada rukun na sholat, hukum abad betal. Imam tak tumak nina, wat. Tak tahu sampean jok neka kelas-kelas jet tempur bejeng. Ya. Jadi bedese haram ketika tak ada alasan, bedese diperbolehkan ketika imam meninggalkan kunut ataupun imam terlalu panjang bacaan, neka yang ke udzur syar'i. Bedese wajib bila imam salat betal. So, bila imam salat betal, maka wajib bagi makmum niat mufarokoh apesa dari imam. Masya Allah, alhamdulillah ya. Betul muka bener-bener keterangan gue nih kak. Ini pada belajar nih kak. Ya, bener yang kak endos dan bener yang pinteran nih kak. Jadi kasus-kasus yang nggak nikah harus pahamin nih kak. Nah bagi imam kita kudu ngerti, harus paham. Bener sekadar cuma bisa tetinggi imam, teti imam enten. Harus beda pengertian, beda ilmu pengetahuan kok mau betal derma, terus apa dikit sebagai gente, terus apa bagi imam saya dianjurkan bagi imam derma bacaan terus anjuran bagi makmum deki sebelum melakukan sholat beda anjuran soro parapa siwak bersiwak dan sebagainya. Ini harus ngerti imam neka bene waris cek tang bapak tadi imam kok seberhak tadi imam. Saya tak kembas yang imam yang kau yang harus kau kompo ya benih warisan imam neka. Ya harus orang yang saya ngerti, orang yang saya paham. Taib. Atau imam melakukan nasi betal punan. Kalian ada beda bere, moro sama melengo ke laut sama ke laut lah. Muco imam je. Mata ada ke bere, ring ada beda kiblat wajib hukum. Ada tiada semua laut. Ya betal berarti terus wajib napa apesa dari imam. Nah, beda orang dua pada musafir ini kah?
pada tak tahu kiblat tah pada ijtihad bi tibi canban di mabara disah canban disah bah ma bisa tak pada bojong enjo disah nyongo angin burun desa berarti disah angin kedaja berarti angin anu kiblat disah berarti wonjo tak bisa re angin ke laut jangan situ angin kedaja pon akhirnya ya wis kok norak abeun norak sadep dek lauk atau roh dek sadep enjo menang debat gila norak abeun kok lah pertengahan sholat ijtihad sampean berubah nyengok iya kok benedin nak lauk dia kok tak nyaman remoso apa jeung ke lauk maka sekalian ini kewajib mufaraqah sampean mun sampean pacet ijtihad sampean lebih kuat penemu sampean lebih kuat karena sampean meyakini ri lauk bisa berarti mufaraqah wajib hukum mufaraqah dari imam umpama pada bingung daerah bertengah atase umpama bodo neng hutan umpama tero berjamaah ya mun sampean ijtihad sebelum kasusnya ke umpamana sepakat umpama tiba-tiba imam kala wis lah sepakat di saya bara ya di sebara salah sepakat huta imam aobe ngalele me aobe cerencan di segala wajib mufaraqah mun sini kesampean karena kala pun sepakat pada kuat ijtihad Arya kiblat ternyata tak pada kiblat imam mengale ngadep mengale nam ebekto menjadi kula seta rempang menjadi dari ibu imamah almarhum Kiai Yazid Bustami rempang imamnya sholat jenazah neka setokang naku mek almarhum Yehuri are tekeneng torok rela madhab lain dah madhab dunia lain madhab Yehuri ini kan madhab dunia lain benih dunia nyata dunia mayanya ada beda bara imam makmum udah bara kapi karena ada beda bara otomatis neku emek kan bisa kacer Allahu Akbar emek ada teku lu epeng kira imam dari Yehuri nika mayit imam beda yada kayak Yazid Bustami pas epeng kira nikah Yehuri lurus bi imam tak nenenge budi tak lurus bareng makmum lurus bi imam eta ku emek nikah bisa kacer ada beda berat tadi ngangkat tanang selaja neku emek Allahu Akbar Allahu Akbar ekres tak pantas neku emek de Mbah Yazid nikah neku bisa kacer gente bisa kanan ki harus tak pantas utak ngalet ada beda lauk bina ku emek Allahu Akbar Allah lebih ada beda lauk jangan area dunia lain deh jangan kula area alam kecim deh jangan kula kembung sar kula mak bisa bojang jenazah ada beda lauk tanya ki mak ada beda lauk orang kula neku bisa kacer tak pantas bisa kanan melarat ya ada beda lauk je kok dinilai kok tapi tak pada bareng imam jatorok nih kah pokoknya nyoba sarah ring seorang nih kah onjangan kula ke Sumenep kalau peta akonot benek apa enggak subhanallah dari budi benek tak akonot ya Allah Allahumma hadina fi man hadi langsung akonot terus ngeronya mah beja letek keneng tero nih kah jangan lepas tak beja ngereder mah beja ngerecek jangan lepas mau ngeronyam gila teh lah almarhum saya kapi ponan orang ponan daripada sebuah ratusan jadi neka bagi imam napa tak oleh memperpanjang napa bacaan harus etakhfif khusus Jumat mohon Jumat kula insyaallah tak teman mangki mau nek ento
Maca Al-Baqarah tak kira. Ya pokoknya cek sampai tak sabihi Syria lah. Ada standar terela. Sabihi sotabe marina rokat kedua wadduha keneng wasyamsi wadduha keneng pokon ayat semarena sabihis. Jadi cek ayat alon cak ka ada. Umpama beda imam maca sorat terakhir. Mon rokaat pertama Al-Falaq berarti kedua An-Nas. Mon rokaat pertama neka qul ya ayyuhal kafirun berarti rokaat kedua qul huwallahu ahad. Harus tertib. Umpama beda imam maca ayat surat terakhir An-Nas, maka tak oleh ke atas. Rokaat pertama qul a'udzu birabbin nas, ongke ke atas. Rokaat kedua qul huwallahu ahad, tak oleh. Maka disunahkan untuk membaca ayat setelahnya An-Nas apa? Ya Al-Baqarah. Seberapa banyak sekira lebih sekonek dari An-Nas. Oh tabu pada. Beda imam maca beda ayat beda surat sekamilah atau ghairu kamilah. Beda orang maca ayat pertengahan. Jumlah pada bereng ayat sebaca yakni surah si Al-Kamilah. Beda se surat sepada lanjeng, maka lebih afdol maca surat si Al-Kamilah. Napa contohnya? Umpama beda imam maca surat wasyamsi wadduhaha sampai akhir, baca sampai sampurna, ini kan nyamana surah Al-Kamilah. Beda orang baca benerat soratan saya baca, sorat lain sejong lanceng, baca sebanyak surat Al-Kamilah jumlahnya, maka tetap lebih afdol baca surat Al-Kamilah saya sampurna sampai mare daripada baca pertengahan atau yadok dari Al-Quran atau pertengahan Al-Quran keng jumlahnya pada bersurat Al-Kamilah, kecuali bacaan lebih banyak setengah juz umpama beda orang baca setengah juz. Ya mau di imam nyaman tak kerasa wah, imam nyaman tak kerasa, imam Madinah, imam Mekah man nyaman baca tak kerasa moro-moro duh mila mari cek tepak man nyaman baca ngidingaki. Ya mau ni imam awal hehe baca nala tak temu tok sepat tok arwah tak temu idgham gunnan tak temu ikhfa idhar tak jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wabih bacaan. Kula mari salat ning situng masjid ning daerah gunungan ki karena bacana pon lah banyak saya kelero ki mufaraqah kula. Mufaraqah karena pun merubah dari artena bacaan. Ya, ampun merubah dari bacaan, ngurangin dari Fatihah selanceng panda, sepanda lanceng, ya betal salat tah. Mun Fatihah. Ya. Mereka bacaan imam tak tepat baca Fatihah nah. Selanceng panda, sepanda lanceng. Ya iki harus mufaraqah mun ngene kampunan. Iki taib. Jadi kanggo saya imam nih kan. Saya heran makin imam kan tuh. Si banji ngimam ji. Ya mim. Ngimam ba. Bilalat tok ban ya. Ji busro ngimame. Ma tolib ngimame. Kon ji ngimami kon dilanggari. Leren. Oh. Ajo sengketa langgar aja. Terus jadi imam nih. Kudu napa nyamun kudu ngerteh. Biasa mau gila beda bayi perkara ya. Jadi yang di laut nih kak sengketa pengimaman nah. Jadi imam je apa pengimam nih kan mancik ke tanah noreng di laut nih semua jauh kayak akhirnya tuntut bi ahli waris boh aja mancik ke tanah aja. Jadi separuh pengimaman nah ketok separuh tak sedeng dah imam mah. Jadi separuh masuk, separuh tak masuk. Duh macet tegen jangan kudu masuk. Karo pengimaman berapa meter, tahu mulai pegel ke imam mangara. Letak lo jerem. Iki separuh sampai semakin separuh. Pengimam ini separuh pak. Karena tepak dek tanah noreng pengimaman saya separuh dek. Lai bilang saya ngokor dek rem pas. Beli tak gelem. Ja tak jual lah. Dia masih beli berapa kok teh culik waduh ketok ya anu aja apa pengimaman juga ketoki pengimaman hadiah
mak ro separo deh pengimaman. Kula tepak salat jenazah, mek separo pengimaman. Anu jadi kok. Kasus kok. Oh sengketa. Tadi osom lagi sengketa aja pak. Mak model separo deh yang gula. Imun des sana pandai tak apa. Kula karoni ketok nemu pengimaman separo jedok kok. Angok tau sa pengimaman kan la karuan la pelurus la pakno sekali. La tade pengimaman karo la gember pengimaman tak masalah. Ini kan timbul tanda tanya nih. Tadi makmum separo ki des sana beda, tengah tak ada lurus imam. Tak kene rela separo. Masya Allah, yang di mak bola beda se tanah naik kene ngano tinggal na bagi bon. Ki mulai sakit enten kok. Mon ki ne kuanten boleh ku la kadung pegel. Jadi kangku imam nih kangki mon salat bi tiban bebas pak, bebas. Amo de lama cak de rumah sampean ngatamakin Quran dengan Imam Syafi'i toreh. Imam Syafi'i ini kan mon baca Al-Quran hatam di dalam salat. Tak banyak mun tahajud yang 2 rakaat. Keng cuma ki seneka. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Jajal ngetero. Masih 2 rakaat. Mun hatam Quran. Ya. Termoga titik ilmu manfaat. Baik, tadi ini kepenting perhati-hati tanpa udzur syar'i hukum haram salat tak batal pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Hambali salat hukum haram ben salat batal mun mufaraqah apa sadar imam tanpa udzur syar'i. Adapun hukum yang kedua oleh ketika berudzur syar'i. Ya. Ketika wajib hukum bila imam mereka melakukan sesuatu yang membatal ke salat, ngalih kiblat, ada tumakninana, tak baca Fatihah, nah imam mereka melakukan hal-hal yang akan tok, masalah akan tok. Ya. Sampean oning ce imam gelek batal salatah, maka bagi makmum wajib mufaraqah. Termoga dadi ilmu manfaat. Ya, dadi moncong lanjong gelu nek dadi rasana oreng. Sayyidina Mu'adz ini kayak bentu ni Kanjeng Nabi bentu wongku munafirun ban ditokang memburu orang bene menyanter orang memburu orang mon daya carana yang Kanjeng Nabi ini kok orang khafif orang Kanjeng Nabi ini napa masuk segala kalangan orang kasa ya keratu ke Kanjeng Nabi orang tandi orang soki orang setuju keratu ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ini bisa kondisional bisa mengkondisikan situasi bisa terkendali bener polana engkau tak ngurus makmume budi sepenting sengkau enten engki Korea cek terbenterongku cek dek pandongku cek rasara cek kulhumololo dumoso ya cek dek pandongku engki male karena bacaan Al-Quran dalam sholat nika raja genjerna ya raja genjerna per huruf nih kayak genjer tining Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar salat separuh genjeran bacaan surat dalam salat. Bacaan Al-Qur'an dalam keadaan wudu seperempat. Nah, terus di luar salat tandi wudu oleh genjeran. Cuma kita tetap lebih genjeran, lebih raja orang semaca Al-Qur'an di luar salat andi wudu. Menekun ya wajib andi wudu nekun Quran la ya masuk la napa la ta'oleh hukuma nekuk mushaf nika kecuali andi wudu. Antar muka beda saya tepak berisi bener mudah salah seorang sebanyak yang antar muka titil semanfaat sebarakah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدده ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح لحضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمة المؤمنين وأصحاب رسول جميع التابعين وسلم يوم الدين ثم نخل الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبريا سوسن المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبا علي فخر الوجوه شبكر بن سالم وكعقل ميزان مقدم الرباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والإمام النووي ومؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قطب شمس البلاد الحبيب بن الحداد أحمد بن حبيب قطب الملح بن الباشي قطب البارح بن عبد الله بن وسيم بن طاهر وخطار مقدمة عبد الرحمن السقا ولاد مرمضار وإخوانه حبيب العلم محمد بن علي بن عباس المالك وأخي عباس المالكي والحبيب عبد القادر محمد جدة ثم إلى حبيب أبو بكر قرسي والشيبة البوتي والحبيب عبد الحداد بن والحبيب حسن بن زوجتي والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب علوي بن سقاف والسقاف والحبيب عبد والحبيب عبد سقاف ثم إلى روح الحبيب عبد القادر ثم الحبيب عبد الله بن عبد القادر وفي الفقه حبيب صلى الله عليه وسلم تنقل الحبيب الحامد الحبيب هادي بن عبد الله الهدى ومحمد الهدى ثم إلى روحك هجي جاسم بن سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى عبد الله مصين وزوجته وأصول أفري ثم إلى الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشم بالرحمة والمفرس من الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آمين ربنا